Rung ke Al Nassr syaka final daga bapenrem ya ke klub chung Benzema ke Al Ittihad ha ke Saudi Super Cup. Haba pai ha ke ni jingle kai de ke klub chung Cristiano Ronaldo ke balakor ya ke namcap bapenrem ya ke Al Ittihad da a laiwi kor. Ha ke ni jingle kai ke Al Nassr ke ladu ya ke jingkerman pan poi syaka final amal ke jinyo red card no Sadio Mane tang ha ke minit ke Alpsan. Kini kejinyo rekat cuk Sadio Mane kelapin atatin Syah yuk Cristiano Ronaldo pada klub hi bat iki player barok pan poi syaka final lani ban penrem ya ke Al Ittihad nama ke Al Ittihad kidon iki player ki satar bat kadai ru ke klub ke bakor ke Saudi Pro League bat kolong ke klub ke baklan ti komta duk jingkerman ke Al Nassr hadin ba uni orang tap gol Sadio Mane ulayo dak red card pa ulayok kumyo ni orang apkol ke Al Ittihad aka kepo chong endai dari kecing shalak bat butu chong Cristiano Ronaldo pandio ya ke bawah ban rong pramarway pan yu cho Felix pan tepsuk ya kata ke kor bat ya kata ke kor ke bawah cho Felix ulayok ban tap dari pala assist to Cristiano Ronaldo bat ke bakam penlung ya ke nong petkai aka kata ke jinglek kai kamtam ke fan chong Ronaldo hadin bakabor ulai ban tap hi pramarway endai ul ai no yu Felix ban tap ya ke kuat penjab kita ke jingle kai habam thau ke sngi job dan ka bok anusip ke klub Benzema ke Al Ittihad ban yo ke jinjob ban poi syaka final walada ke lanyon ting ke Al Nassr hadin bakalatam ya ke player ke Al Nassr kini ke long leno haba ke sngi ke thau ke Al Nassr ban poi syaka final ti parlok tungin siyepek ha ke final latu Ronaldo bat player satar chung ke Al Nassr kapag ke Al Nassr patit thamai kumucho Felix Martinez Koeman kilar em pan pinjab jadi klub penjo jadi trofi ke penengkong hakani ke samai paminta la Ronaldo uyon em ke nam ke buram ha ke bide bat kini ke jinglek kai ha ke final sekomen pi ha comment section. Okay,